Tikal je buka lagi ning kiba mulai ni kan. Ngalak selarangan dia. Pantak yabi pakai galak deki dia. Baru kana kiai ego. Ambil galak karin aja dia tandi kiba mulai ni. Pakai buka dia mengudungi buka dia pak karo mai jual tak baju dia. Beda kembar sedal kanjeng Nabi ni keakot saya kota kates ke saking loncong ke atas. Mun kates kan loncongnya ke bebebuk. Wahahaha kayaknya. Beri akan dekates. Iya mun kates kan. Adep kak kamu? Adep senika. Mun lakade suruh adep dak iya meta korsen apa seronggi ya gelak bu. Pala kola adep beberapa baik ada ngetelak ya. Masa abi datu korsen ke timur gule suruh miring sini kagak ibu-ibu ni. Lah. Kamu saya kalak lurus benih kalak miring aslinya bu. Oh kalak miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, ajunan semulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji Khalili SAG, ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Soleh, ajunan Kiai Haji Bahruddin, ajunan Kiai Haji Hasan, ajunan Kiai Haji Ahmad Nawawi, Kiai Haji Khairus Sami', dan setuju para kiai, setuju para guru. Tak kalib ajunan Kiai Khalil selaku pengundang, dan setuju para guru-guru ngaji sealengki nuun saporah. Tak bisa nyebut satu persatu karena keterbatasan pangauning badan kaulah. Namun meskipun badan kaulah tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak sateja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara khusus pemangku desa beserta seluruh jajaran aparatur desa Epon, juga hadir di tengah-tengah kita dari Babin Kamtibmas, juga dari Babinsa, juga anggota legislatif Kabupaten Pamekasan Bapak Rosyid, dan setuju hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat jamaah Masjid Al-Ibrahimi. Dak setuju ajunan badan kaula amul jaki, ben badan kaula yakin hakul yakin ajunan setuju imul jaki Allah. Sepertama nyereng amuji ben asyukur ke Allah
di saat mangken kau leben ajunan sareng Allah takdir alengki apolong dalam keadaan sehat tempat sesangat mulja engki kak dinto baitin min buyutillah teluma Allah engki kak dinto masjid asareng kalaban warasatul anbiya para pewaris-pewaris nabi engki kak dinto alim ulama acara sesangat saya engki kak dinto al-ihtifal bi maulidin nabi semoga kasayan seape tampe separengaki Allah saat mangken beni cuma kasayan separengaki dek ka kaula ajunan beleben saus beleben latuki tapi sampai ke akhirat kaula ben ajunan pakhuna papolong dalam keadaan sampurna sateja sehadir manter pateti ahli swarga salawat ben salam ngereng ngaturaki da ajunan Gusti Kanjeng Nabi kala ben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan insyaallah itunya bekal teka hajat akhirat bekal oleh syafaat mangkana sampai beda situng debu pasera orang seadua pah doa kak dinto iya wali kala ben solawat ben doa kak dinto iya akhire kala ben solawat maka doa kak dinto pasti tekanin karena doa saya wali kala ben solawat ben iya akhire kala ben solawat kak dinto pasti depak dek ke Allah karena solawat kak dinto bisa muka bengla bengalangi mangkana orang beleben ni kemuna doa pasti iya wali kala ben Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mari doa pahitutup kalaban solawat sallallahu rabbuna ala nuril mubin ila akhirih la doa sela ibuka kalaban solawat ben itutup kalaban solawat nika pasti depak karena solawat kak dinto bekal muka la bengalangi mangkana orang seahli maca solawat kak dinto kateka hajat etunya manter tepak kaula ajunan Allahumma. Lalu ada yang tanya, masa doa ni mun ngangku solawat pasti depak ke pangeran? Engki. Bagula doa dengan ngangku solawat me tak lem teka po. Jak gula benare se doa minta soki, salah tak lem soki pesela. Mak tabalik rege ko jang mun solawat teka hajat, kula doa minta soki benare mak jan melarat. Hadirin, pertanyaan serupa ini dulu pernah ditanyakan kepada seorang wali Allah namanya Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham kak dinto termasuk walina Allah seistimewa orang seiyang kak ngadep ke Allah selama odik ni kebeda dua sateja orang ni kata ada seatu moben Allah dalam keberadaan odik kecuali beda dua orang ni kak iyang kak dalam keberadaan bekto odi pangadep ke Allah pasera perhatikan sepertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj ngadep da Allah ruhan wa jasadan roh ben jasatah ngadep da Allah beni cuma betenah bahkan kanjing Nabi ngadep ben Allah ni kebendal sandalah okay. Makanya sandala kanjing Nabi ni kecebun ulama bekto nikah lebih muljah etempeng seteja makhluk sebeda bumi. Anapa? Karena sandala kanjing Nabi ni ngadep ke Allah hadirin. Makanya cek keton sampian mun beda sandal pote, pah beda kemper sandal biasa nah. Beda kemper sandal kanjing Nabi ni keakot saya kota kates ke saking loncong ke atas. Mun kates kan loncong ke bebe bu. Wahahaha kayak dia. Beda akan dekates. Iya mon kates kan adep kak kama adep senika mon lakades ro adep dak iya meta akor sena pas seronggi ya gelak bu pala kola adep beberapa baik ada ngatela ya masa abi datu kor sena ke timur gule sero mireng senika gak ibu-ibu ni lah kama saya kalak lurus benih kalak mireng aslinya bu oh kalak mireng
Iya, jadi empuk dia yang ku pada ban kempur aja yang ku raja kak. Iya. Kapan kuliah datang dia baru pahila kita. Iya kan ini asli naik kok. Allah sama romor gula baru makin ke api datu soro nyerong kan. Itu pun ibu-ibu garis ganas ini bahaya deh. Oh. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Tak langkong Pak Operator. Nyon ebas korangi. Ihu korangi. Cek. Ihu korangi, ebas korangi. Cek cek. Sip. Sip. Tua angkina menteri masuk surga benlon salon nambian. Tidak jak tolong ya mak lepekol ke TV ihu laku mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad ngadep ke Allah sampai sandalnya tak buka hadirin. Nabi Musa ni kebening ngadep ke Allah. Buin bi Allah Nabi Musa berdai bumi, berdai gunung Sina atau ada di Turi Sina. Nikah sandalnya pakon buka bi Allah. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, lepaskan sandalmu. Kau berada di tempat yang suci. Nabi Musa bui Allah Tursina. Sandalnya pakon buka. Nabi Muhammad ngadep ke Allah mustawa. Sandalnya tak buka iki bengadep. Mangkana sandalnya Nabi Muhammad ni sampai ke baik kempera. Bahkan banyak cerita di lempan sepenapan kitab bahwa kempera sandalnya Gusti Kanjeng Nabi kak dinto banyak barokan hadirin. Mun kempera sandalnya Gusti Kanjeng Nabi ni ka esaba di dalam Roma, maka cepon ulama Roma ni kata kira tau per. Sepenting ada apoi sekali. Punten ongguan ni kak lu agak jauh ni kak ongguan. Wahahaha kak jebuk. Ongguan reki dingaki. Mun kemper nikah saba ilmu Roma. Roma nikah aman tak kira kemalengan. Kemper nikah tak kira hilang kak. Maki selain tak kira hilang ongguan nikah dan ongguan nikah. Panuk macam tak yakin ding dina dia. Makanya sampian muntro oningah ingat napa kemper sandala Kanjeng Nabi. Sampian yang punya handphone nanti silakan sampian buka ke Google nggih. Google. Oh, pelak anan siapa mereka? Oh, pelak boleh gula bani ke Google. Sini nak kena makin bi terpentran ni, bisa tahu Google barang. Nikah, cak dengan perkembangan makin nikah. Dulu mun zaman lambat cak ada apa mun posepon nikah. Baru oning makin Google lambat ada gitu. Tak makin saya beda HP, beda dengan sebarang. Mun lambat ku beda apa? Cak paling ngepoli bela-bela kalau mbak orang soki ni kan dietip. Nggih. Etip lambat ni kan ngakui baterai. Lagu nah ida laila. Memang senyum ku berikan. Kepada semua orang. Lebur kapan baterai na tak kuat paham munyi gendruwo tiba. Namun cinta dan kasihku. Ini ke baterai tak kuat mulai sini kah? Lembek. Sampian yang punya handphone silahkan buka Google. Sampian klik gambar sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyimpan gambar Nabi Muhammad sahabat isitung Roma? Perhatikan. Pertama, Roma ni bakal aman dari tauper. Amin. Nomor 2, Roma ni bakal aman dari maling. Amin. Nomor 3, Roma ni jaga dari gangguan-gangguan setan. Cepon ulama Roma seedalum bedekem pada sandala Gusti Kanjeng Nabi bi Allah bakal selamat. Tak kira itu pani seher, tak kira itu pani satet. Kenjek nantang kak, mun nantang 2. Benih tu kok sampean pahpan bari nyebek gembur bah ngucak sang pasang mun seteke. Bapak ada magi sampean buk. Bulan tadi gembur sandal pah ngucak lagi nak wis lesang pasang mun setia kak. Abu jebol ala bola. Mbak satet. Wah hanya ku akan ada apa?
Makin landik gembur aja bah romo-romo cak sang pasang. Pon, jadi manusia saya ngadep ke Allah pertama kali Nabi Muhammad. Kapan itu? Waktu Mi'raj. Beni cuma roh tapi ben jasad. Senomor dua orang saya ngadep dak Allah dalam keadaan odi. Kak dintoh asmana Ibrahim bin Adham. Keng Ibrahim bin Adham ni kasih ngadep ke Allah beni bedena tapi ronah. Ibrahim bin Adham apa jeng sunnat ba'da Isa ronah. Epon dud bi Allah, epa ngadep ke Allah, epa beli sebelum subuh hadirin. Makanya Ibrahim bin Adham ulama sufi ini kesitung baktotoman ajalan Basrah. Lalu orang-orang Basrah ini kebahatannya ke Ibrahim bin Adham. Ya Ibrahim bin Adham, Allah ada dalam Al-Quran, ud'uni astajibu lakum. Adu'a sampian, minta sampian. Bi sengkok bakal esempatanan. Ini kejanjian Allah. Cepon ulama mun orang adu'a ngangkui asmana Nabi Muhammad, doa ni bakal depa ke Allah. Karena solawat bakal muka bengalang-bengalangi. Dan kula adu'a belamba, dan kula lah macam solawat setiap doa. Mi doa dan kula kita esempatan ni sampai mangkin. Kula minta soki sajan melarat. Kula minta sehat jan reseren. Mi tua kaula tak esempatan ni. Napa mi senek sebab Ibrahim bin Adham. Akhirnya Ibrahim bin Adham pahadabu. Qad matat qulubukum. Kalak tuana sampian bi Allah tak esempatanin. Atena sampian mate. Beni solawat da selok manti atena sema. Hadirin, make beda towerah etam beruh. Make tower genteng, make tower anyar. Sampian ngocak mun beda tower, mun tower lah semak je sinyal pasti nyaman, nilpun pasti cerna. Sampian nilpun padahal tower anyar, tower semak, nilpun mi tak bisa. Ternyata HP nasi mate. Jadi jak salah aki tower, HP na mate. Make tower ibriin beluk keng mun HP na mate tak kira bisa nilpun hadirin. Beni tower salah, tapi HP na sekelero. Pada mun kaula ben ajunan minta ke Allah taklim itekanin bani Allah saya tak aparing derem masih de pa atu kaula ben ajunan meskipun ngangkui solawat sementara ate kaula ben ajunan ma panapa sebab ate ni kamate itu wakil sari Ibrahim bin Adham. Saya pertama perhatikan kenapa kok hati itu menjadi mati. Yang pertama araftumullah walam tuaddi haqqahu. Sampian oning hak Allah, sampian oning dak ke Allah. Walam tuaddi haqqahu, keng sampian tak nekanin hak Allah. Sampian oning ja Allah pangeran, tapi sampian tak ada tiaki cuma Allah pangeran nak ki banyak ngarep ka selain Allah. Sampian nyembah apa jang oning ja nyembah ke Allah, tapi meskipun nyembah ke Allah pikirna kaula ben ajunan ieu seentunya. Padahal sehari semalam ibriin bekto 4 jam. Apa jeng ning 3 menit kali lemak ning 15 menit. 4 jam kalak 15 menit pakon apa jeng. Ternyata 15 menit kula ben sampian gagal abriin Allah dalam ati secara total. Ki banyak dalam pejeng kaula ben ajunan aisyatunya. Bahkan selebih sara pole ki banyak kula ben sampian apa jeng kalau pay rakaat ta saking dari sibung mikir selain. Cek ringan 4 rakaat kapan je bisa kalau pay Allahu akbar oleh telo lempak engko. Dek remah mak bisa seni. Kamangkan je pun Ibrahim bin Adham. Dek remah saya terima adu nak kaki jaati nama teh. Ibadah Allah cuma 3 menit kita bisa ngisein Allah gula ben sampian. Mikir dunya, mikir murjumur. Are sebineri mikir cukup saya guring kalau pai tak ibadah ki guru. Allah bu aja sering guring cukup. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh cukup kalau pai tak ibadah kana. Iya kana butuh iya kana stain hudras siratal mustaqim terbin ni itu menteri ibadah akhir tang cukup. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aduh paton mana ya mecek larang kok gelak sembelit. Padahal pentaning 3 menit kak untuk bisa ngadep ke Allah secara total ternyata tak bisa kau ajunan. HP elang sebelum apa jeng esari ke kamar tak ada, esari ke jeding tak ada. Tak kok tak nyepok bekto apa jeng lebur bejeng Allahu akbar pahike aduh ya jok ke sepeda aku tang. Sampai ngolok salam jok ke sepeda seeke ngai. Cak dengan atahiyat maca atahiyat tepak ke Fatihah saya baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Araftumullah wa lam tuaddi haqqah.
dek rematuana saya terima ajak dengan kula ben ajunan oning ke Allah nyembah ke Allah keng magi saya hadepin Allah kula ben ajunan saya pikir beni Allah apa jeng mun apa jengah keng esena beni bejeng esena pakuntunnya mate tak mate atena mate apa tak mate atena. Hadirin, dulu ada satu ulama ahli fikih, dia itu solat. Ketika ulama nikah solat, ku tak beda kois nabeng Laila. Oning kois sampean huk. Bila temu? Kois nikah sampai eka gila gara-gara lebur ka Laila. Laila nata iba kibi reng tuan apulan kois nikah orang melarat. Maka lambok pah beda. Laila pergi dan diasingkan oleh ayahnya tak diizinkan karena kois orang miskin bukan hartawan. Oh ternyata cinta tak selamanya berakhir dengan kisah bahagia. Pan beda cinta nak aku pak kakile cek kabin dengar kapi ero kabin kapi habutal kayu kula di bering kaun jangan kak ida ero kokop teramu kula made pidato nengendeng pah bedereng laki entar kiai ni kak bedereng bini cek lebur de kasampian pun malam nyetel video na sampian nyon eti afoto abareng olehi koni ko bi kula sambil doa terminta akabin ya Allah tikal jak buka lagi ning kiba mulai ni kan ngalak selarangan dia pantak yabi pahe galak deki dia baru kana kiai ego ambil galak karin aja dia tandi kiba mulai dia pahe buka dia mengudungi buka ada pak karo mai cuan tak pajur ya segelangkangnya kula tempo na toju pak kiai nikah budereng bini lebur kasampian ngefan kasampian pun malam nyetel video sampian terus minta tiap foto oleh koni canggule mati terminta akabin mari ni Allah terminta akabin datang koni ongku ternyata umur belum bolo kak kula tulingan kak tanang burung ya Allah burung canggule umur belum bolo pak kiai minta lah nyelekek dia ya haram tengkan apa kun haram tapi kan lolok kila nyetrum cek kabel pegak kapi mun lebelung pol Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang sholat, ada kiai lagi sholat tempona kiai ni ka sholat ku tak pah beda kois na beng Laila hadirin ada kois mengejar lai lebet ia ada orang sabejeng ni kah orang sabejeng ni ku tak pah kikir kiai ni kikir ka kois ni hei kois kaki je gila ya orang abejeng elebet ia ada salah kaki tak abejeng keng na beng paraben pah lebet ia ada ngering abejeng tak beres ongku kaki je kois ni ka pah ajawab sini kah sekila jeng ko apa kaki lekaki sekila jeng ko abejeng kaki na beng paraben pah lebet ia ada ngering abejeng sekila je kaki beningko kaki je kan abejeng ngadup ke pangeran kaki je abejeng ngadup ke Allah kaki je ngadup ke Allah paki ngatela engkau sinabeng paraben engkau sinabeng paraben pun tak ngatela je beda kaki abejeng orang pikir saya masih gila je kak kaki je abejeng ki bisa ngatela engkau sinabeng paraben engkau sinabeng paraben perlu ngatela je beda kaki abejeng mayu kemakosok sing ngadup paraben ben sing ngadup Allah dia maka ada cangkois kaki segila cek dengan apa jangkit bisa ngatela dengan dup paraben dek dem kakinya cek dengan kok sing dup paraben petak ngatela cek beda dengan bejeng mi apa makanya ukuran khosok ni kan langkara secara gempang cek pun ulama ingat napa ukuran khosok orang khosok nikah ciri-ciri sepaling gempang mun tak oning kasih beda iyerengah nikah tanda nikah khosok hadirin kula ben sampean napa boleh saya iyereng cek bagi saya budi itu mau sampai bejeng okay kan itu mau kapi saya akan do kan dana bagune keding jadi gula benajunan
mun abahas tuaddi haqqahu, memenuhi hak-haknya Allah kak ditotor kadang kita memenuhi, mangkana kau leben ajunan ate mate cepon Ibrahim bin Adham. Cuman marga kita bisa abejeng hosok cepah ambu sa abejeng kak ce ambu tinggal mak kita hosok sepenting apa tak kula abejeng mun abejeng kak keng kula tak hosok bagus abejeng bagus mak kita hosok tinggal mak kita hosok sepenting apa abejeng saya tak bagus nikah mun hosok tapi tak abejeng lah abejeng mak kita hosok daripada hosok tapi tak abejeng mun ngeneng Allah abejeng kak iya cong ya poton tina mak kita hosok sepenting salat diminki alhamdulillah kata nikah masjid ramit tok pun bektoh dan gula mun ambu biasa nambu ikan toh mulai dimin anak apa gula mi ambu ikan toh sepertama lambek berdekanu pinah jadi mobil tak panas oke nomor dua ikan toh nikah aku mie gratis abah mun iya pom 2.000 seteka kami 2.000 ikan toh gratis alhamdulillah makanya gula nolek rame mencari Allah ibapak guna amin bahkan cepon gik buru Jabuna Kiai Muhammad Soleh, kenapa kok masjid ini dirubah? Karena ampun tak buat banyak gelu orang saabojeng. Mungkin seneki insyaallah kiamat ki abid kak. Amin. Akhir masjid itu pah ipa raja, masjid itu pah ipa tinggi, mencari Allah ipa gempangah. Cek karo amin nyumpeng. Bayi mongkro termaria amin. Terlekasah selesai amin. Nyumpeng enje ya abid buk. Lah tak mun Allah kebaik-kebaik innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun Allah nikah kebaik langi kun tetia kakeh fayakun maka teti tasek tetia kakeh fayakun maka teti Allah mun abai kebaik kun fayakun masjid Ibrahimi tak nyumpeng pian kiai bahadabu masjid kun ya pak kun. Tapi insyaallah kalau sudah berdiri seperti ini nikah berarti nunjuk aki sampian nikah semangat amin mun masjid tegenteng raja ngak nikah nunjuk aki keng masyarakat semangat karena mun masjid ada tuan rumah nah ding orang banyak jadi mun masjid sampai raja bahkan anggarannya sampai 6 miliar bahkan kubahnya saja 0,5 miliar berarti sampai nikeng nyumpeng kapi alako kapi semangat kapi amin iyalah amin kita abri le samar kak sebetulnya amin deh ya manter ya kita bisa nyumbang makin pola bisa nyumbang legu tinggi kita kemampuan tak pada si nyumbang bi Allah manter ikan nah amin kita nyumbang tina cek cokocok cek orang tak pada kemampuan rizki na tak pada saya tak nyumbang belum tentu eman bisa saja keng cerek jadi tua aki manter lacak aku pak daging kok saya kopeng biar nyaman tinggal aku pak gula saya yang bermolena Allahumma sholli ala Muhammad ben masjid terdekik kapan raja manter orang aramiyah amin karena tangan nih kakak kanjeng Nabi nih kak ada bula taku musa'ah hatta yatabahan nas fil masajid kiamat itu tidak akan berdiri sampai manusia berbondong-bondong memperbesar masjid keng seabejeng tada insyaallah menikah antum mulai beri nikah laramih bahkan masjid seeparajan keng margana tak buat keng gula toman situng tempat dan gula datang kaunjengan lebat bekto duhur lebat esetiing masjid dan gula lebat yeting masjidnya kepah kebetulan adzan duhur hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah kula ngajak ambu kak supir ambu kelu toreh pejeng duhur masuk kendaraan keadaan masjid kula masuk ke dalam jeding keluar di jeding masuk ke masjid alhamdulillah seadan bareng mulai tada apa na boleh si di luar antara seadan entar adan beri mari adan pah mulai kak ya cangguna orang rimi iolok orang mun bentibing nyimbang lah adan ni kan ngolok orang hayya 'alas shalah ni kan tore abajang kan senikah
orang iolok maju siapa aja nggak kapan kulit entar pasti ngolok si buru jangan kulit centok tok kecil tegengara tapi ini kayak tempat lain keng tak ikabelenya mana di sana tekok tepak kabelena sampian ya Allah ukuran masjid ini ke sobu kak sobu ben asar mun sobu ben asar nih karami lain nih kak dua nih mun duhur rame kak cek maki beni masyarakat banyak ring lebat tekku sobu ben asar mun sobu rame mun asar rame insyaallah maurib cung ramian isya cung ramian duhur cung ramian keng mun sobu nih kakak seorang salah ke seorang pah tua Allah itu dan tebimba cikiran baca muturatakan muslimin muslimat tore berjamaah solat derajat epon betole kor derajat etole poralah kemakana eko poralah solat katibian derajat namun setong mun eker peker ki angu ajualan lontong polan tadak datang embak akhir akomat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah aden tibi cikiran tibi akomat tibi ngimami tibi sama mumjeng bejengenah bejeng embak subuh ke tibi mari bejeng embak pah ngaji Quran walladzina idza walu ya ring lambak deka ya lagu lenong budak mati nak orang ngaji mari ngaji embaku tak dernyandar tangida ibun temura masjid ngiding pokol sanga kol sanga embang ngiding pah antar kabun bereng masjid pah ngudi emek aden boleh Allahu Akbar hawo njak ring beleben tumar mor kejo entar ke masjid kapi ka polan aden kol sanga siapa juga nak embada siapa juga nak masuk kapi ke masjid kila kake baya kol berapa mi aden mun kila aja kami teling orang tegentar kapi je gara-gara kaki aden kol sanga jangan mbak segila je kakek cong kok mak engkau segila engkau gila adan maurib kakek lo entar ada nisa kakek lo dena legila sopu ya ada ni kakek lo berjemaah mun ya ada ni kol sanga ma entar kapi kakek kan kakek je gila kok ni kebocoran mun masjid Al Ibrahimi ku leku jemaah orang betak pada entar coba nguti adan kol sepolo kak insyaallah maki gula nyanda kak kantong ki insyaallah punten menter berarti orang seahli berjamaah ke masjid amin karena berjamaah agak dinto hadirin petolekor tere cedah ben orang berjamaah anika pasti terima kapi ben orang berjamaah anika pasti oleh kenceran kapi apa sebab karena mula berjamaah bi Allah tak etengali tung situng tapi langsung etengali kelompok tahu sa orang pau boy kak jual ka sorbe je bedai trek kas sebanyak secelo keng bulan apulong ben semanis make secelo pajuh langsung beli borongan pada yang sholat berjamaah kalau sudah berjamaah sa masjid hitung sesa satu je etoles esa kapi situng sekosok sa masjid etoles kosok kapi saking dari sampurna na abejeng berjamaah amin mun abejeng iroma buk abuh maka berjemaah ben lagi na repot lagi na sampian selata aku cana kausen selala kausen bah kaus segi beda baca na ibu dina semen gersi kokoh tak tertandingi belanja bulan ini diskon 50% silahkan hubungi nomor di bawah ini baca pamari patihan tege tak nyapo dia kalau sholat di masjid insyaallah punten thank you kak keng bade make kanto gula para ki ya kak para tak ho so ari beuring pana bejeng gula ke beureup pah ngatirak lampu tep ke teban rapatkan sob dan barisan mohon HB dimatikan sekeleru ya sabejeng adup ke atas mangkan jaya pun ulama mun bejeng ni ka epokon adup ka bebe anapa karena mun adup ke atas gula ben sampian takok tak khoso bener maka mun salat selesai adup ka pasojutan cek sampai nyimpang tinggal dari pasojutan mak lihat tak nak ngatelak bareng lain tapi cek repot makin makin adup ke bebe saja tu nak kempur Mekah nunduk beni khosok mitong beng labeng Mekah tung 2 3 4 tung 2 3 mak ning beluk beng labeng ngemuk manter kau leben ajunan ibadati orang sebisa ke masjid amin manter bisa aja ke berjemaah amin ben semu ke kau leben ajunan senyumpang ke masjid manter eki babi masjid budian amin masjid saya bangun bi sampian budian bekal ngamba isratul mustaqim orang-orang senyumpang ke masjid
orang-orang sealap ko masjid budian Isrotul Mustaqim tak kira ada yang bi masjid panumpak masjid neng ibun di mana tergantung sompengenah apa ada aja lo pada mun nyumbang 1 juta neng imaman mun nyumbang 500 neng tengah pangtapangan mun nyumbang 100.000 dari nyandari bang labang buntai murah mun beri 20.000 asana pel kapang-pang dia mun masangkeun 1.000 2.000 ruah dekon deg bebe jokong ningko masjid demangkat orang ngegor ke baba daya punten pada selamat thank you kak pada selamat abri ni kalau kutu banyak buk thank you sepenting tak didik hari ya rebut terkadang masang 1.000 kak 1.000 rok sing roh lan jalan ya lek dina makining didik sepenting ikhlas pesena 1.000 ki bahas ikhlas mun 1.000 tak ikhlas mate bae ibu le saya bahas ikhlas mun 100.000 ya lek dina makining sariya sepenting ikhlas 100.000 1.000 bahas ikhlas dak remaja makin nemu tak bunga ilang tak susah ibu ke masjid dina lek sepenting ikhlas ya mun 1.000 tak ikhlas mangkat bae kan lah bah tak usah masang ke masjid tak usah swarga aku mi semakin 2.000 aku mi nguti aku mi impian imekasen majer 1.000 mun tak ro aku mi saparo ya mun tak ro kemi ke beleben saparo aja mun tak ada catet kentos sartu bintang rembian makeng ke masjid masang ning 1.000 torot bisa apa suruh nguncang kok po minta nguncang silem kalem roboy cek le temu kok makini gera ya kandena bini ini siapa ya kak bucak bekintar boleh tahun datang bahaya deh Allahumma sholli ala Muhammad kurang seperapat lah iya maju siapa sih ambu cek ingat bela kurang seperapat nah iya bu apa yang saya bebe kok mun saya bebe semangat tak kira turun kok le pengajian pengaji yang nomor 2 kata Ibrahim ibn Adham ana paatina sampian nikmati orang Basrah nomor 2 perhatikan qara'tumul Qur'an walam ta'mal bihi sampian maca Al-Qur'an keng sampian tak ngamal lagi Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir sampian pok numpuk dunya tak bu ambu sakaleh sampai sampian aziaro ka kubur maksud tamate tak oleh alako wajib alako kak cek dengan nyari nafako anak bini ko tungakan keng sekele romun gula ajunan gara-gara lako sampai ibadena tak ekala amak siap cek sampai mato tore jaga pejeng lema bekto kadang kapan nimur osom lako banyak pejeng ngai poro beko sebagian ni kan tu cek dengan beto ya tak tumbuh mun namen beko lekaulah ban ajunan hadirin membaca Al-Quran tapi Al-Quran tidak jadi perbuatan kata Ibrahim bin Adham itu yang akan menjadikan hati kita mati Quran ada buaki innama ashku bathi wazni ilallah saya adukan saya beritahukan ketika punya masalah ketika sakit ateh ketika tak nyaman pikiran cuma ikebele cuma mamatul de guste di ayat yang lain wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits
mun bi Allah ibriin nikmat, mun bi Allah ibriin kasayan, le kabele kata tangkeh. Mun andi musibah cak kasak, mun tempo nak oleh nikmat papat deng kata tangkeh le kabele, alhamdulillah bele benta belik. Mun o tengah benyang orang tukang kapi, keng mun banyak pesen ada reng tahu, nggih kan? Coba ada keng sampian pahrogi, tatang ke tanya akidah, ada masa ada keng kak, billahi kemud bendalmu dan lain. Mun rogi ada tu billahi nah. Coba si ada keng hasil sekejuta, tatang ke tanya, kok dingiding hasil kuah kak? Ya oleh sarokoan, sekejuta sarokoan. Sapora kak, mun sekejuta kerokok sekalian, magi bibir teti soplukan. Kalau punya masalah jangan kasih tahu ke orang. Mun tempo na andi pesele ke bele ke tetangga. Dak remah cara dengan bele andi pese beni bah. Iroma nyak pesena ke, iroma banyak pesena. Ni kanyaman ngunceng maling. Ma tahu cak abe andi pese ni ke dak remah. Beda pembangunan masjid tuli nyumbang dak ada. Abangun masjid kak, iya lek. Kok nyumbang kabe? Berempat trek kak. Situng mereka ada iroma tak yabiri beri. Sampian andi mobil lebih dari seangkuyan, andi mobil 2 sampai telok kabel kata tangkeh tantretan, alhamdulillah kula bi Allah ibriin rok potoro antunya seanya mobil pola ke tetangke tantretan sakit beda tampe ke karang menjangan sorbaja mobil kula compo tak yang kuy atau rekoniin angkuy daripada sampian nyalter ke sorbaja petongatos, daripada sampian nyewa mobil ke sorbaja petongatos ngibe mobil kula bayi 6 seket. Ada apa? Minta segratis, ngibe katel ruhu, minta tak luang bensin, selamun leso semikoli gente juga. Ya beliin muda saya kerja tak lah nyaman, kak mun 10 kali dan tak lalu muda 500. Pah minta gratis, cal mobil. Ya oleh seringan dan ni kata lah saya. Engki dah bangki. Nikah nyaman kau leben ajunan mengamalkan Al-Quran hadirin. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran tidak menjadi perbuatan. Kata Ibrahim ibn Adham, orang saya ngaci nih kak, napa boleh tak ngaci ing Quran tak teti kelakuan, maka orang gak dintoh atena bekalma. Bu Quran ini luar biasa kak. Quran ini kabi Allah jabuaki obat. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Yang kula ben sampean cuma baca saos tapi tak ingin kangen ni kenapa maknana. Hadirin, Quran nikah kebutuhan kaula ajunan dunia, kebutuhan akhirat. Malalam mbak Gusti Kanjeng Nabi ketika mau hijrah keluar dari dalemah, keluar dalem ni kayak mbak bi orang kafir. Hadirin, orang kafir ngambak Gusti Kanjeng Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar. Kanjeng Nabi saya baca ni kacoma Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi Muhammad macam nikah, waja'alna min baini aydihim sadda, saya ciptakan dari depan tutup, wa min khalfihim sadda, dari belakang tutup, fa aghshaynahum fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Nabi Muhammad keluar, cuma Sayyidina Abu Bakar saya ikatela, Nabi Muhammad tak ikatela biar yang kafir. Makanya dari Yasin sampai ayat waja'alna min baini aydihim sadda, kak dintomal amalan bisa mailang. Ija sa akin kasampian kobil tu kok kak. Pola sampian ku lekuk kepepet. Ntar ke Mekasen sampian pah ngibe sepeda blong. Ada surat tu. Umpama depak kapal tuting lau ong pah beda operasian beda polisi sepeda nampian eblong. Maka sampian cek nyimpang ambu geluh sampian maca Fatihah sekalian
pah Yasin ki puru baca dari Yasin wal Qur'anil Hakim sampai ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun sampai dan kepak sambil serepoh. Mari sini kesampian pah lebet ya deng polisi alaunan sambil misem insyaallah mulai na aderet. Mak tak manti tat. Minta manti apa? Kocang bisa mailang. Bekok lebet ngibu sepeda deng polisi tang sepeda mi ada. Jangan manti mun sepeda na elang ja. Kan hilang sepeda na beni orang ke seelang. Hadirin mun mangken tak manti beni Yasin na beni Quran na tak manti tapi ate na gula ben ajunan semate. Mangkana orang lambe beda orang lambe ni ke bisa ngaber beda apa tak beda. Beda orang lambe ni ke teguh sakelan. Mangken ada terbesar cengkang mangken ni kan. Beni teguh sakelan. Bener. Anapa lambe ni kami manti padahal bacaan orang lambe ni kalau fase pada ben mangken. Coba mbane mun adikir periksa ni. Ku tak banyak luput kang. Keng manti ja. Arapa? Ate naudi. Mangkana mun lambe teti fujuk. Setuh teti fujuk etu ngasetuh teti fujuk etu ngasetuh teti fujuk. Mangken ebeleben pakun mate teti jerongkong mate teti jerong. Teti kabeh ada selok teti. Gula keng polan odik mangken you. Cak saking gula odik lambak makin gula teti pujuk. Pujuk ken ni. Iya dia sampai itu legan didik buk. Ada ya deh. Joh. Cek ni sering ngaralok teman ngatila ring genteng kaki buk. Sekam mak munyi hit sudah jadi buru. Apa dia sama munyi terketer dia jadi nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba embah ni kehadirin, embah apa nak boleh pujuk lambe embah ni bayar tikeran. Penting aki ben semakin jauh. Mun imam mah ngodah lulusan pondok fasih. Ilahi rabbi anta maulana subhanallah subhanallah subhanallah. Kini ngaki bae budi. Banlos. Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islami wal iman. Allahu akbar. Lobar. Teng maki lobar manti reng lambar. Anapa? Ate na odi makilesan na kelero. Tek kumba makin. Ora Allah. Lepor Allah ni ka astagfirullah berhubung embah lambak ni kala dung-dung kari gerajila lambak mun Allah ni ka Allah pakun sampai makan por Allah manusia je mun lah tu ada betina jo por Allah masa tak lebur ke janda kaki por Allah lo bisa na orang je mun lah tua kerso ya ker je tak masuk kah mbah cang mbah seakan bon keng manti lambak ni ke orang bisa ngeber badan apa tak ada orang lambak bisa ngeber lambak sampai bedemal amalan ngaleng daun salamber kan dengan daun salamber ni ke elang kak makin gula ki bisa bu kan dengan daun salamber elang gula sepenting daun gedang mun daun jati lo bisa mata manti makin anapa matat kulubukum ate mate. Nomor telok. Kenapa sebab ate mate? Idda'aitum hubban rasul. Sampian ngaku cinta dak Nabi Muhammad, sampian ngaku dak lebur dak Gusti Kanjeng Nabi. Wa taraktum sunnatahu keng sampian atinggal sunnat lalakon lalampan ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kan ni kasih berkaitan kalaban moloten mangken. Ngaku lebur ke Kanjeng Nabi keng tak nindela kona Kanjeng Nabi mun asaren ken sakece orang beleben sakece asaren
Kanjing Nabi mun ada sakoni sakoni reng beleben sakoni sakoni ngakan. Nabi Muhammad mun apa aja ngangkui siwak orang beleben mun ajum ata alhamdulillah nyari korek kelu ngarokok cai masjid ittaqullah fa ya ayyuhan nas faqad fazal muttaqun apotre Roma apa sareka korek lek korek demma korek kinyo mata rokok gelu. Nabi Muhammad itu kalau mau sholat yang dicari siwak oding siwak buk kaju arok orang mun ngangkui siwak sepertama eka senengi malaikat nomor dua orang asiwak eka gempang sakaratul maut orang bener-bener salah sangka polan asiwak kocak eka gempang kareng mati ya sakaratul maut beda orang sakaratul maut tak lemat te baingan lagi siwak itu rot waki kacolong deh ya mate saya maksud siwak eka gempang sakaratul maut mangken mun abu aja ngecek kalau pai asiwak ku leku kapan mati eka gempang mati nah mun andi kaju arok ngangkui kaju arok mun tak andi ngangkui kaju kormis pada kencek tak santak takut kormis tak luang si dalam tal katel kapi kalau gak punya kayu ngangkui surban sampean tak surbanan ngangkui lengan kelampi pada sama dapat kesunahan ngangkui lengan kelampi mun bini ngangkui ruku buk jadi mun ruku napotek yang kui dua hari aklir jadi batik Tanjung Bumi kula toman mangki sering mangkiro masjid asiwak ngangkui sarung ngasenika pada korneta ki siwak maki ngangkui sarung pada cuman mun tempo na mancing pas sarung ngai pakatas takok siwak seebebe nganyol cerok noro tak tahu kakek yu giliran saya dina takok cek apa na yu tanya ke kak apa sih takok jaga kok bini siapa aja kak nyari ki sepeda traki mulai ada deh kok aku mi bu Allah takok jaga kok nah ki leo jengkong perak mari yang kok yo dina pon teti telok nih kang ada tiaki ate kuleban sampian ma nomor situng alhamdulillah hilang lah ya kita turun lagi kalau payah nomor dua hilang dia saya nomor telok alhamdulillah mertung hilang kapi sekarang kong saya eding kiding akhir kok mulia boy tak bida tua kia mundai ngeraceng tega melo tanya aki ada leolener ya kenga teti sampian deki mulia juga Roma sampian mak le beda jiwa pernah apa kau cang le telok kan telok apaan le lo juga lupa kapi di kau perhatikan yang pertama araftumullah walam tuaddi haqqah oning ke Allah geng sampean tak nekani hak-hak ke Allah makin nyembah tak sempung gula ben sampean dak Gusti mate atena qara'tumul Qur'an walam ta'mal bihi baca Qur'an nah geng Qur'an nama ke baca tak kalako cuma baca cuma ken lesan tak dadi kalakuan ate bekal mate saya nomor telok idda'aitum hubbar rasul sampian ngaku cinta dek kanjing Nabi keng tak toman ngalako panapa saya kelako kanjing Nabi mun telok ni kebede iku leben sampian ate ku leben sampian ma alhamdulillah orang beleben demi untuk membuktikan menunjukkan perasaan cinta kau leben ajunan saat makin apolong amoloten thank you kak menter etere maah termasuk aswarga ter syafaatna mun sampean syafaat tibi kanjing Nabi pabanyak itu sana sampean tak kira masuk neraka amin kota la haula wala quwata illa billah jangan berkat ngalak kedua sampian mun syafaat tibi kanjing Nabi budian maki banyak tu sana tak kira masuk neraka amin mun bede sing awal selamat sampian tak usah bahas akhirat sampian entar ka surga aja ngibe narkoba bahaya apa tak bahaya keng mun sing awal ka polsek kan apa kan toh tambru
sampian ngi benar narkoba ka sorbeja keng mun sing awal kapolsek Tambruh maka bi polisi kelampes sampian tak kira yokom, bi polisi tanah merah tak kira yambe, bi polisi sorbeja tak kira itangkep. Anapa ulan sing awal sampian orang parat tu ke atasan jelas pada makira jatuh sabudian makin banyak maksiat mun kanjing nabi sing ibah mun bade sing awal selamat amin. Bani karo kebejesim kak makin masuk swarga mun andi reng dalem kembangan mun ikawal lolos napa tak lolos Holil Yasin teman kaunjengan kak itu pani macet esar pelengaan kule kaunjengan tepak ke pasaran kul 10 macet kule bi panitia ekon ini ben mobil cang kule kon iben sepeda boy enten kiai ikawal lah makilah macet mun ikawal pakun lolos ya tore cang kule ekon iben mobil ikawal lolos songku kak minta lolos lah ekon iben ambulan kok buk kule pahe sabe kelem ambulan aja ada pasar goreng beri lebat minta beri lebat jang orang mayit sebeda dalam almarhum riya almarhum Holil Yasin abuh ya Allah kejak kira pikiran tak kok bini beda sagente kak orang lebat kapi pasar anapa beda ambulan lebat saya esena Holil Yasin rebeni anang kiai kak buk kula ni ka anang reng tani king bian tak kira para jaja bulan mua kula ingat Habib tadi yang ku saya ngai kabin biko kake ya Holil Yasin re anang reng tani kak beni anan kiai king maki anang reng tani mun ibedai ambulan nyimpang gapi orang teh beni Holil saya bas bedana ambulan na pada maki sampian raja tu saja kalau orang beleben caklah kalau orang Tambruh keng maki orang Tambruh mun sengi bekanjing nabi pakun lolos pakun selamat amin manter ekawala sampian kapi budian amin manter beda sengi besampian kapi amin sada jis hadir manter pada numpak ambulan amin oh ya iyalah iya mada iya beda amin dah iya tau kan on terpada selamat kafi amin enggak si telok bu iyalah Allah dia telok tahu kok saya beli na boleh alhamdulillah sejam persis terus bah apa bonus saya minta bonus mun lakenan rua kak lakenan dong ngunceng dah ada minta bonus mun lakenan pentahun yonceng jo minta tambah maki THR beri namun pentahun ngunceng dah ada yang minta bonus benih karo berde na maki modal gemet mun daya dia tak lesom pian bu tak leso sampean tak leso kak siap 7 sampai ko lempak siap tak gulen sampai ko lempak siap tak jaga sampai ko lempak dan tek ko lempang je kok mulia gak ada kak punya goreng tak beres kok api datu gendut jam dina dia itu pak kering apa dina dia baca hah kok orang kaman topi mayu ayo mana ayo nana jangan nana kau orang bon sekak dintoh si bisa pada pak munceng boleh mak gila sampean pantun oh macam mana amal kak ki oh tahu deh kuliah sambil macam solawat kardus baca lenah si andi PC masang selo andi autang wah masang sampian pada macam solawat pahosok macam solawat ki keng jak medem takok kardus tak ikat elak selebat sallallahu ala sallallahu
sallallahu ala sallallahu 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 launan kak launan takut beda sampai sena dalam sallallahu 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 alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu 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 alaihi sallallahu ada angka astana si masangah kebala atau kok ber si masang angka sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad. Bitong sen ku kerdus tak ku ailangan norengah. Tak ku bede siburu enten cukup. Alhamdulillah ring belaban buat lampu kapi amin. Kerdus pani bajalan tak nengai pasang kapi ki guru. Tahu apa nyabuk apa ngalak si dalam tak tahu. Punten nyabuk tangki kak. Terima kapi bi Allah. Ben menter tetilan jalan saya pasang ni ke bisa melih swarga Allah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Nyuwun saborak takut beda salah kat ki. Puk saborak ki. Hei. Wahir ada aku bi pipi dah. Pon bi. Labi takut kining balet masjid ribu. Mun bani masjid kok album biasana. Pon segak ditoh mentir tebang ki boleh kesempatan selain. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adkhilna al-jannata ma'an nabi fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna bihi yawma yastasfi'u bihi al-khalaiqu fatarhamuha. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyyikal karim fa'afid alayna bi barakatihi libasal izz wat takrim wa askinna bi jawarihi fi darin na'im wa na'imna bil jannatil mukim bin na'imil mukim. Allahumma ij'alna wa jami'al hadirin min ahli syafa'ah wa min ahli salam fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى والحمد لله رب العالمين.